ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯒꯤ ꯏꯔꯩꯆꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯜꯂꯕ ꯍꯝꯕꯜ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯤꯂꯣꯡꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡꯒꯦꯁ ꯇꯥꯝꯗ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯆꯝꯖꯔꯕ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯩꯔꯤꯛꯄꯤꯗꯒꯤ ꯃꯩꯖꯥꯎꯕꯤ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯦ ꯇꯨꯝꯅ ꯆꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯤꯜꯂꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯇꯣꯉꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯥꯖꯗꯅꯕ ꯄꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯃꯨꯡꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯁꯤꯌꯔ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯦꯞꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯁꯤꯌꯔ ꯑꯃꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯄꯣꯁ ꯑꯃꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯆꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯤꯁꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯤꯁꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯊꯣꯛꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯂꯤꯕꯔꯦꯠ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ vested interest खरगीदमक अखोई मसेंगी मरक्ता हातोकनब सिलक्पगी मदुगी थोरांग पुनमकी मरक्ता अखोई लेमिनसी अदुगा इट इज हाई टाइम फॉर ऑल ऑफ अस अखोई कम्युनिकेट तौसे अखोई कम्युनिकेट तौनबगीदमक्ता अखोई ऑनरेबल सीएम नसु अपील तौबिग्रे लेंगाई पाइबदी यावरिबा एमएलए मिनिस्टर पुनमक थोकला कांदा अखोई अपील तौबियु मसे इगे हम्बल अपील नि मसिदा नतन मणिपुरी स्टेक होल्डर्स सिंग मरोइना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग देन स्टूडेंट बॉडी पुनमक सोशल मीडिया की मतेंग लोबिरगा प्रिंट अमदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मतेंग लोबिरगादा अखोई यारिबम कय होसे अपील तौन होनसी अखोइना अपील तौबसे मसिना अखोई की मियाम से कम्युनिकेट तौगदौरिबनी मसिदा संदोरप तोंगा सिंग मरि लेनबो वाफम सिंग मफम दद लेरिबा मियोइ सिंग अचुम पाउ बिबिरगादा तोंगा सिंग अदु सेंटोकनबो होनसी अखोई निंगसिंगिनसी अखोई लेमिनरिबा अखोई मैटे अमदी पांगल से ई मरिदगी हेंदो अकांदा लेकाय अमदा खुल अमदा पुन लेमिनरिबनी मदुदगी हेंदो अकांदा स्कूल अमदा कॉलेज अमदा लंबी अमदा सोरोक अमदा अखोई पुन चमिनरिबनी अदुगा पांगल अमसुंग मैटे अमना याउदना अखोई हिंगबा याबा पुंसी अमना ते मसी खंगमिनसे अखोई पुवारी से हंगतलगे येंकान अखोई निंगसिंगिनबगी तंगाई फदबा लै को ngasi se अखोई पुवारी अखोई इपाई पुसिंग अदुनु खुसमदरकांदा इरमदम मसिगी निंगतंबा इरमदम मसिगी सक्तम इरमदम मसिगी पुवारी इरमदम मसिगी ngखोई ngangnabagi damakta maksagi ikheng takiba thawai katkiba mayam ado apunbagi saktamgi damakta madu ningsingba yabagi khwaigi maroi mikup se ngasigi mikup se ipai pusing duna lorumba मखोइने नुंगसिनरंबा मखोइने थांगंबा खोंथांग मयाम दो अदु येंगाकांदा मराल लेबा मी फट्टबा असोइबा पुनम अदुगी मरकते खोइ लेमिनसी तौबदो मसिना मरम ओरकांदा मसिदा संदोरैबा टोंगा मयाम से मसिना अखोइ मसिंगी नुंगसिनबगी मरि से तहनबगी लंबीदी सिलोइसी यारिबा मखै अखोइ मसिन नुंगसिनबगी मरि की दयु युमफम ओइबा अमसुंग ngasiगी टोकना सिगी मायोक्ता लेपा अदु मोफम सिगो संतोकनो बखनसी अमुका नाइना अपील तौजरी मणिपुरगी इन्फ्लुएंसर सिंग मरोइना सोशल मीडिया हैंडलर सिंग यूट्यूबर सिंग फेसबुक पेज पाइबी बइचिलिनाव सिंग नुक्सिजरा बिचिलिनाव सिंग लेंगा पाइबी एमएलए सिंग मिनिस्टर सिंग पॉलिटिशियन सिंग देन सोशल वर्कर सिंग अदुगी स्टेक होल्डर्स मयाम सीएसओ लीडर सिंग स्टूडेंट यूनियन की लीडर सिंग पुनमक थुपीरा कान मयाम दा होजि अपील तौबियो मयाम दा अपील तौबियो अदुगा साखलिगी मैरी सिंग से अखोइ मुथन होनसी करीगुंबा अदोंगी वहाई अमना अखोइगी मणिपुर थोगकदोरिबा थोगलकपा याबा बा अखोइगी अकीबा फंगबा मसिगी तोगासिना सागलकदोरिबा मसिगी मैरी अमदी मैसा पुनमक से थिंगबदा अदोंगी दायित्व लै अदुना अदोम थोपिरो अदुगा अथुबा मतमदा अपील तौबियो इट्स हाई टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू कम आउट लोइनमक थोपिरगा अपील तौमिनसी प्लीज अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु मपुंगाइना हौजिके लेरकलिबा इशूसिगी मतंगदा तसेंगना यामना लाइबक थीबा लिलोंगी हौजिके चिंगजाउदा थोइबा इशूसिगी मतंगदा यूनाइटेड मितै पांगल कमिटी मणिपुर यूएमपीसी मणिपुर गे थमोइ सोकना निंदा तौजरी तसेंगना हौजिके खोइगी पाउदा मी अहुम तसेंगना मखोइ करिसु मरा लैजदबा एखोइगी लिलोंगी प्रजा चिंगजाउगी प्रजा अनि अहुम मरा लैजदबा खुलाई पाइबा मियोइसिंगना मरा लैजदबा मियोइसिंबु लंबीदा चटवोक्ता कापथोअमबगी पावमा मदुमा सब चाना लैजरे नतना तुगी मथक्तुदा मी 35 कुल सोकपगी पावमा लैरे हाइरिबा मयामसिंग सि येंगाकांदा हौजिग अखोइना करी करम मोंगदा तसेंगना मियोइ खरना अदु हाइरि मियोइ खरना दा हाइरि हाइबदुगी वाखल लोंदो पुरा तोकथोगा हौजिग अखोइ करी तौगदगे हाइबदु खन्मा मतम चप चानु ओय करी तौगदगे हाइबगे आर्थदि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर ना हौजिंग हाकि ममांगदा मिनट अमगा सेकेंड यांखै गी वीडियो अमा थादोरखरे
mahak masama ke hauji ki cabinet ki meeting phamaga maral leibasing chap chana dandi pigani haibu wafam amasu thame maram aduna akhoi gi leikhidriba tawriba mayam sing sidi yamna ninda tawba yaba it's a very condemnable act mioi bagi jati da asuk hakna asumna thokibadi tasena it's really unfortunate seriously UMPC and myself ai samak se hauji ai haksang ngai da leijaribne adu weragasu it is really unfortunate and very condemnable asumaina yamna thamoi mioi bagi minungsi yaudaba aduma khulai matik chana paire mi ama hekta kapaga hat kadawani paisa demand tawgadawani akiba khangba tawgadawani haibagi mawong adugi sigisina kangluk ki irang onthokadawani haibagi mawong ma laibasidi masidi yam thina laibak thiba thodo ama khagni maramaduna mapungoina ai lilongi prajasing naitang sabar tawbiu loina na atop da laibi khriba top prajasing amadi hojik community sing gi masen gi marakta voice message thanaba khotnaba makhal mathen khara su tholak padum aikoi tare ure whatsapp ti kari gi makhal mathen mayam sing sina maram moiraga masigi si am sensitive oiba issue ni thoklek riba issue du kadai dagi tholak pano chap chana JAC amadi tongan ba sarkar gi mechanism loina na lamdam sida laiminariba aikoi mayam mapung oina daita leiba CSO sing amadi daita leiba manipur gi leader sing praja sing punamakka loina raga aikoi soiba hojiki chingjao gi tawriba thawdok asi yam thina unfortunate ni aduna united mitai pangal committee manipur na hairiba thawdok ase strongly condemn tawi loina na masigi justice phangnana bhot na bada inshallah aikoi ngamba level da karamba level phawda chana bhot ani tawtabu hojik highway thingjanba mai thaba tongan ma madugi retaliate tawna no hot na bada reaction tawba masina chingbasing se tawbidana bagidamakta UMPC Manipur amadi ai isamaki mai kaidagi Manipur gi praja punamakta mapungoina lilongi ichilinaw punamakta masigi wafam masi appeal tawjari haibu wafam masi United Mitai Pangal Committee gi mai kaidagi noluk nganing singjari aikoi athu bada meeting ama sinna bagi thorang tawjare aikoi committee na kari tawbi agadage loina lilongi thoiba imung manungi awabadasu amadi hojiki leiriba situation na sida kari karma mongai khoina tawsige haibuna chingba adugi wafam dasu aikoi chapchana changsin minakisi maruaina gyan tahana khitang kaidona mong tane khoi leinaba punaba hotna minasi nataduna sidagi hena wangkhalan khraga unnecessary oiba aikoi na thohan ningdaba aikoi gi wakhanda leitaba adu mawong da thokhidabagi mawong do aikoi singum si haibo wafam si su ai appeal tawjari this is my humble appeal to all the people of Manipur especially to Lilong and elsewhere please calm down for a while tawgadaba mathau khudingmak mapungoina honorable chief minister of Manipur mak masamak amadi ngasai maming pannariba ai mingoina di panjarage organization oina makhoi desu sengtora khrabnina arambai tengol na makhoi gi letter heta amadi makhoi masagi leader dugi Facebook ke account da masamak na hairabani aikoi asigumbagi thabuk tawkhiba leite kaigumba maduda chenaram bataragadi madugi chapcha bai khoi na sukai dawni haibana chingba makhoi masana sengdorak pa leikhrabani na sarkar na so hairak pa leikhrabani na darkar laiba matung tarak pada kari next step lauge haibado adom do ina khoi khongjang changsin minnabagi aikoi pandam thamsi nataduna makha taba action lom da aikoi focus tawbagi mawong se aikoi thadok minase haibadu amukka hanna igi humble appeal lama United Mitai Pangal Committee Manipur samna UMPC Manipur gi maikai dagi nolukna Manipur gi praja mapungoina lilongi chilinaw punamakta humble appeal tawjari